Tuikual South Thlirzauna thlir tu te chibai vek ule ke hi Sylvia lal mingmoi kani a tuna hian kabula nula Angie a thu a ani hi tun hnaya Mizoram University noya Ph.D doctorate degree muthar kha ani a komna hun chatak min pe a chunga polom thu kan sayani chibaile amasa in a self introduction min pek sak thayangam Kaming chu Angie VL Nunhlimi ani a Tuikual South section 5 hian kan oma chuanin kapa hi lawmpuiin ani a puya ti in shelar zo kanga kano hi H shati ani a ma shati numa shati hi antimai china chuanin naw pahni kanei buka kanaw cha hi VL nuntharania ma mantia ani po hi in chat lar viau chu karinga kan no pangber hi VL nuntlanga ani le thunga twangte kan ti mai buka Salvation Army Azul Temple ko ra hian kan loi bukani ale tuna doctorate degree in mua hemi mu thei tur hian he ta changin kan inzo chananga school lo lu to na changin school lu to na te min han sai saklela school ti khan class high school chang khan chan ta mela chain ka sha high school hi St Paul's higher secondary school kan luta chuanin higher thleng khan class 12 kan ni thleng khan kan lut chuan keima big phei chu class 11 khan science stream kha kan ni ta chuan khami ka zir zo kha engem engineering lampanga kalpe talo khan arts lampanga hian ka inlet ta chuan BA kha Calcutta University hnuaya Shri Shiksha Yatan College an tia chuta chuanin BA ka zawa MA kha MZE wachang hianin ka zoli ti chuanin MA ka zo khanin MPhil kan tita khami kha ka zoli 2017 khan chua MPhil ka zo khan Ph.D hi kan chunzom le ta ngal mai ne chuanin khang izil chhona to te khan hei hansin chiatlak bik te omem class 8 chang chau khan ka soi chan ta kan hun lai kha chuanin class 7 kha board exam hun lai ang khani ta khata khanin top 10 te khanin kan lang ve pha kan center abi khan ani chu chuan kan school bi ka khan pahni na kha kanya kala shirenga chuanin class 10 khanin chutiak mm hai hanti chat mm kan nei lo mai ro tu St Paul san lo hi chuanin enge kan lo pa ngai ve via chuan kan in sha class 10 le 12 ka chu han soi tlak mm kan nei lo mai ro chu BA khanin hei chu phe chu anu de ka sha ta ni ta a hun lai khan Mizoram anga rank ti vel ang kha an nei lo mo ka ti wang khan BA khan Calcutta pumpuya khanin pasari na ka lo ni renga chuan MA khan gold medalist kan ni boka kan class khan pakhat na kan ni bok ta chuan MA kan kalai me khanin ani chu fourth sem kan zo ma in JRF anti angchi fellowship kha khami ziak tu khami nei tur kha kan in ziak ting le ta bok ani ro pui khop mai isoi dan na changa lo sha thei chu hei academic line na kal om re ni lo ni chu chuanin hei le khazirmi hian le khazir hian athiam thei chi shim emo hei azir na sa chi hatiang te kha an om ta eng chinge ni hian ni in shat no mai ke chu hei mi na min soi chuanin athiam thei lu tuk chu min ti ang ama ero chu keima big chuanin kano pan lai tang khan sap chong hi ka ngai sang lu tuka sap chong thiam hi ka chak thei lu tuka ni chu le khabu te ka hmuang ang hi sap chong hi le khabu hi chiar hi ka tum that zela chuanin khamia chang khanin enge sap chong lo ne so alo thiam na kha chuan han chiara han in chiar hi chuanin chiara sha thiam ve mei te hi lo olta na sadle lutuka han zir emo enge avan zir na sa ti tur anga soi tur hi chang ka om ngai mya chang lo ma ero chu ka chiar chin angte ka sha thiam na chang te tam zok hi ka lo zir thei ve zela ka lo ti ve thei zela hi ke ma chuanin ani bikin ka sha tuna po ashan pa le khazir do na hanin khung wak ang chi te hi ka ti ve wak lawa ka in chiara ti hanin in chiara chang hianin voili voinga vel chhar hi chuanin alo shat ve the me chu thiam thei lu tuk chu kan ni chalo mai ro chu keima bi ka chiara ka sha thiam na chang khan thiam theina kha ron om ni berin ka sha
ka in khung fak lo iti lai khanakina soizal na huna la omanga zo na dangzela chuan Mizoram University changin Ph.D muta chuan I Thesis te Michelle zau thayang o tuna ka thlir chian big ta ka hitsu I implementation of early childhood care and education nita program kha hemi ECCE program kan ti hi sang hi som pathuma khanin India ram hianin national policy tuna NEP kan ti angchi NEP national education policy angchi hianin ECCE kan ti chuan nopanga po piang hlimachanga kumriat an tlin thleng khami kha cover big ta khami policy big kha ron siam chwa ka sang hi som pathum khan chumi Mizoram a hen engtin tak nge an local puya an kalpui dan hi a thato kem ti te kha an ganwadi big ka khan ka zir chiang ta chuanin district pahni kan thanga aizol le lunglei district hemia hianin center somthum ve aizol le lunglei district a khanin kan tlo ta chuan kha enge criteria chi sang mangin zirtir tu an nei tha facilities and infrastructure te engtin nge nopang engzang nge kalthin ti ang zong te I sarkarin engtin nge enkol tu in nge lo tlo thin ti te khang zong kha ka zir chiangin kawa chui chiang ta ani ber ta ni chuanin chutachang chuanin thil tam tak ka mucha ka mani po an lo soi chu tuna I thil zir chhuai helama hei sarkar lama te thelu dana omem te an ti hiala achan chu kan thil wa mo chwa te kha I tangkai na tam tak te kha an nei don in an sheve a heta kan zirti to lam te po khanin chu lampang chu ni deuh ber mai ka thesis chu ale chuan he doctorate degree nei thei tura in board site chau dan te ile khazir dan in board site na ang ani chu chuan engtika changin nge research hi be chan ti determination chu amah ka soi to ang deuh khanin MPhil kan ti nga BA kan zo changkhan MA kan zo changkhan MPhil kha kan ti ngal top awang khanin ka research journey to 2015 na changkhan na injan de to MPhil changkhanin MPhil ka thil zir kha ka zir chiangin ka zir zau de ta zok mai ta ni PhD a khan chuan PhD han ti hianin hei atam zo khi chuanin a subject a zir hianin han thut chil ngor te lab pakal ngor ngai te ang chi hi a then chu oma a then chu literature lama te chuanin nawa in chhar zaw ngai te le khabu tam tak ron ngai te lo oma research ti dan chi sang oma wang hian chuanin khami research ti dan sang oma khanin han in board sai kha a lo ti me ang he ke ma chuanin pathian zara na kan lo nei ma ka na nen khanin ti kop zel ngai wang khanin ka ti kopin ka kal kop tir char ta tuna po du thu sam chuanin kan zo har deuh hleka ka bere deuh hleka tuna ka research journey bi ka hi chu enge covid lai te nen khan lawin nang ching bok nen khan amma ero chu tianga hanin bot seya hanin zirngor kha chu keima bi ka chang ka nei lem lo chuanin hei in board site chau lai vela I hun man chin dan I routine ang ani chu nen chila routine hanti khanin routine ka nei lau ti to pang achan chu tuna hianin college ka thok box si class kan kal ve renga chol lai te hatiang hun lai te khanin kan khoi ve ani me computer hi chu ni leng zan khwa deuh tho hang ka thut chila hei tarmit power te hi san pha ota chuanin hun lai te hi omve chu keima bi ka phei chuanin enge min motivate tu te hei ka procrastinate na sa thei lu tu ka thili anuata na da hi ka nei na sa thel tu ka de chu tuna ka research te po enge atopa ka no khom ti meyang routine han soi tu hi ka nei me alawa ma ero chu hun ka nei hi chuanin ka ril ron lang ang te hi ka supervisor hianin note down chin ro hi te ka phone a hand app sa hanin notes a hanin ka save charger ze ka ril ron om ang kha chu ti khan anua en le tur ang chi ten khatiang kha ani deuh me na ne na kal ko pawang khanin ashan pa enge hun ka wa pe to pang ti khanin hun ka pe khan he ta thil dang ti tur te khalo om le ze sia ka in dei lo ve thei lu tu ke ma bi ka chan mo chuanin ani chuan in hnalama tu nei tholai an han zot le chenga tuna han eng nange I tho me ka chuan eng ti kuma changin nge tu nei na tho hi elo chan
tuna ka tho bik tak khi chu 2019 atang khanin rusa noi khan assistant professor anla ka khanin kan telta a government zol nuam college a ka thoka I ma mid district ani ta zol nuam college tu chuan khemi ma che hianin 2016 khanin ikfa university khan ka thok char to boka ikfa tang khanin 2019 a zol nuam ka inson ani chu chu ka research ti chung zong chuanin na ka tho char to wang khan enge ashan pa a chuti chuan ka ti a tan ti tur ang kha ka nei thei me alo hei mi han pui na tur ang pod mo chuanin chu zol nuam college chai thoka heta MZU noya research be mek bokta khata khat he ta zol nuam atanga ai zol ron kala hei supervisor tenen hei I work iti chin to ang te po hei khatiang lai chhawela khan har sat na te emo I tok chinem pathian zara ka van nei to pa kan supervisor hi a fel lut tu ka mi hi a shethiam lut tu ka ni anwaya ti te pathum hei kan chan hau ti me ang kan pathum khanin na nei vek kha kan nia kami ni wang khan le ke ma hi ka om na kha la ti hi sha a ke ma min ring ve top box in an khan ashan pa a chu chu ron ti nge ro ti ang kha nei vak ngai lawa min shethiam lut tu ka ke ma khanin ka tiang ang kha hei ka ti to nya o hei ti in ka thon chawa chang ne prinsa ten ti khan ka ho chang ten ka ron ho fu chang ten kan in hu a kan in bia a message ten ti khan email ten kan in thona har sat na hi ka tong me alo ka supervisor chungchang a phei chuanin namdang te an lo nia mizo chu an ni me alo chungin mi sha thiam na khanga a fel lu tuka ama chunga po hianin lom thu hi kan soina sa thei lu tuka ni chu ka thianu pakhat phei chu hei nau te nei to chungin research kha ti ani po kha shi thiam thei lu tuka hei engma har sat na ka tok lo ani ber chu ka tu na hian mo chuan Mizoram kan education system hi Today la achatok ITM ay kan syllabus chungchang te employment oriented ani in isha kan system man meki system ti to pa kha chuan azaw don tu ka mai ro chu syllabus ngor hi chu tu na a om hi chu a thalut tuk kan syllabus nei ho hi chu a thalut tu ka ni chan chu mithiam ralina an siam chwa kha ani ama ero chu kan in zir tir chwa dana le heta college kan kalpui dana le heta kan college system shima hi chuanin ala thatok lo hi chu ka ti vel tu ka chan chu zirtir tu hi kanin dei lo a hemi zirtir tu kanin dei lo awang hianin no pang hianin an twar na salu tu ka na thong he nei lo na chuanin zirtir tu te hianin enge va tho chak na phur na deuh hi an lo nei lo tang poi china khata khanin no pang te hianin an twarin an zir tur chin angte an thiam turanga kan ngai angte hi thiam lawin an chuak le china tuna po kan ti na tamber chu BA an zir zawa coaching te an kal le a BA a hianin coaching an kalna an zir tur ang hi chu thiam ve vek tur chu an ni a ama ero chu BA han zir zawa coaching ten han kal le ringota he hi enge BA khainga ta ni an zirang o ti te kan lo ngai to china ni chu heta college lampanga ka thowang han college ngor kha ka lo tinzon lo thei lawa ma sengin a whole education system anga en phei chuanin hei tuna ECCE te kan khoita ano pangzirtir na lama no pangzirtir na hi lo poimo lut tuka an no pangte ta chang 0 to 8 ka ti khanin hei an pian ma atang to khan nu puman omlai chang to khanin sarkar hian enkol ta ni khatiang an enkol na zong le an ron pian hu an zir na zong a hianin apoi mo lut tuka heng hi a grassroot lai hi kan ngai poimo thar le zwal hi ngain ka sha emi kan ngai poimo lo hi chuanin he ta chunglama chuan han siam that bak nei na amlo he ta hnuai tanga bul kan chan thata a foundation kha chak tak le het taka om kha chuanin a chunglama khan engma har sana om tola tuna te po class 10 board exam result te 12 result te ron chhuak ta a rank te an ron siam lawa engma division te ron lang lawa mi chu an phun ta loi ta ni ama ero chu khata khanin kan phun na chan kha chu tunge ti tha ati chha kha kan shedu kha ni meya percentage te kha kan shedu a distinction na exam pass te kha kan shedu a kan she chak a khata khanin khami level an sha du na chan po an school khan ti thabi kem ti te kha mo camping a te an lu pui ti khan exam do na kem han lu pui vak te he ke chu atol na ka shelawa ta class 1 2 3 allow zir thatto chuanin ka soyang deuh khanin class 10 level a chan camping ai to torin ka ring lao an grassroots level a foundation stage a khanin an thiam tur ang kha thiam chho char se engma har sat na om lawin ti me ang mo
zirtir tu te khan an zirtir dan tur a zir tur dik tak ka kha thiam takin pa ngai takin an zir chho chuan dikhan an pu chho zela ta camping lo ti te special camp ti te extra class ti te hi engma ngai lawin achung lampang hi chu aron in siam rem chho vek hianin ka ring ani tun bi ka chuan mo ani chuan education po station shanga khan grassroots atang khan apoi mo chho anyam ber hi poimo ber hei tuna ka zira po hianin an ngai poimo em chu ngatinge infrastructure te kan enreng kan tina chan chu facilities te po no pangkha anon kala thut na tur mumal po an nei lawa an thil ti tur engma thil mumal an nei lo chuan ron kal te kha an pe lo ta ni chuan anon kal pe lo na chuan ina mumal lo dewin thiam lawin tim heyang mo hei tong moi lo ni lo se nu le pati mopi le puten an lo enkol ta me ta ti khanin tuna phei chuanin phone hin khoina salut to ka phone atang hian thil tam takhi an lo zir to boxi a khata khanin an zir tur an thiam tur anga kheta syllabus siam tu te na hei chu no pangina an thiam tur ni hetlai chin hi an sha tur ani an ti angte an lo sha si lo khan an ron zir chho zela enge chumbung dawin an ron thiam chhota a chu grassroots kha poimo lut tuk ta ni khami atanga engkim hi ron in tik chho vek ni in ka sha a no pangina an thiam tur ang chin an ma ni syllabus tuna kan syllabus siama an thiam tur chin ang hi dik takin ron thiam chho se chu engma har sat na kan nei ka ring lo vet lat ni lom amek nin soi zau saka chuanin hei tuna chalaya po graduate chin po hanti la graduate lawa po chalai ate nanei lo tam tak kan oma Mizoram chu enge kan nanei lo na kan mu thei lo chan ni a ishat nang mangai dan min sai sak them hemi chungchang a phe hi chuanin soi tur hi ka nga lo tuka chan chu hei college kan lo thok beta a college changa hanzir chuak om mei me hi ka hmunem lu ka engein ti chun zom ti hi ni tin deu tho ka hmu hi chuan ka zo reng me a ka nau te ho po kan student te hei zir chuak to te engein ti chun zom ti hi ka zo na tam bera ni ta ni abul bera chuanin tum mu mal nei lovin kalkong mu mal nei lovin tum lok nei mya lovin le ka hi kan zir thina ke po chu hanin soi ta meila ka no pang de bula po ka soi na sa china class 12 ka zir don ka class 11 ka zir don khanin ka chanten science an la ve ka wang khan he same po sa lo lu na ka chu science kan la ve to pa chuan ka sung de phei chuan in doctor ni ro an tia ma seng maths computer science ma hang ka kalta bio chu ka la pe lo ka tia thil zia ve ka thiam lo ka ti wang khan bio ha kan la lo ringota chuan science kan han ti chawa ka zir pe tho lo ka ning lu tu chemistry te kha kan ning lu tu ka ni ma seng he enge lo zir na chuan han fail mb kha chu kan du lawa kan pass ve ta me a tumbik nei lo khanin ti khan ka omta a engineer kha ka exam du lo top Mizoram entrance an ti angte AIEEE te JEE an te ka exam pe lo top ta ni chuan psychology ka zir du ka tia kalkata khang kan kal ve to pa ya pa ha min kalpuya chuan kalkata khan tu na ka college tu na hanin ka honors ma sa zok phe ka philosophy ania chuan ta khanin Manipuri Manipur hi ma'am hi lo oma kami khanin a hari ti don tu vai chong i tham si lawa education a hian in son ro atia education tha enge ni ka shelo to pa chuan education ka in son ta kha ka zir chun zom ta char cha de khan education na khanin align a hang ka kal ta char ta ni chu tummu mal nei lo khanin kalo omrei lu tuka kami khanin enge hun te kha kalo khoral pha tummu mal nei na cha ti khan education line ka kal chau kha MA kan zir zole kha MA kan zir lai khanin kan senior ti khanin MPhil hi ti ro unang ni chu heinet te in neya antia ti khan min ko mu ang tha kha kan han ti zel ta a chuan pathian zara na kha kan mu chau ngal me ni ka van nei lu tu ka ama ero chu tun bi ka hianin atinge thalai tamzo khianin na nei lawin ti han BA te pu an ron lu ta an chan te na subject an than ang te khan thang to pa an ma ni na zir cha kan nei lo te an lo zir cha lo te khati khan an thanga mani po kan na pakhatin ngating education hi kalau lak le enge kati chun zom don te min ron zo chunga BA ti meiro indi ba khati ngai na om to lo ta kha khatum mumal nei lo khanin kan kal na satu tu ka wang hianin ni berin ka sha a tum tak nei chuanin na hi a om atam lutuk na hi awang lawa ama ero chu na kan nei lo na chania karin ber chu kan tum na a tak kan du na tak kan kal lawa
kan enge kan kal swal laklo ti me ang akong kha kan zo diklo laklo lutuka diklo ti khanin swal lampang nilavin I he takal tur ka he lama lo culture tar kha chuanin va in to na hun kha omlo shim kami ni wang khanin ma ni du dan le ma ni tum na taka hian kalila kan tum dan tak hianin enge ka mamo enge ka zirang ti kan zir chwa hi chuanin na kha chuanin mi lo muak zo ni hian ka hria chu thalai te a po hianin tumumal hi nei ma chap khot ila tumumal nei hianin lekha hi zirila tumumal ne kan zirna na hi chuanin enge na hi chu awang lo a omreng kan tumakha kan sha chan chuan aron om top me ang ti hi karin dan ni be ole lom ome chuanin hei mizo chu kan society le YMA khawtlang le ko shan hi hei thil kal kop hi ani a chu YMA le ko shan chalaya in man le zirna hi kal kop thein sha em hemi chungchang big phe hi chu keima big khanin study ne hi ka chak lutuk thina ama ero chu soizaw vak lawin kangai dan bi ka chuan mishing hian aziranga ya thilkal kop theilo chu omlo thilkal kop thei vek ani ama sengin chin to kan sha ta keima ni na enge chu mi china chuanin chumi chin da chuan ka telang chumi chu ka ti ang a hun le a mun zirin mo tuna hun ol ka nei chuanin heta hian kan kalange hun ol ka nei lo em heta ka kal shi lawang in ti thiama ma ni a kha kan poimo in ka sha in man le lutuk hi oma YMA ate thala ya te poke GP ate SY ate engkima in man le lutuka oma ti le lutuk hi om thina ni engkima hian le khazira po zir le lutuk te kha om thei lutuk ania khata khanin mishinga chuanin achin to kha kan sha tangai ni in ka sha a thilkal kop thei ani ti hi chu chang takina langa a than chu tuna te po hlo ting tak tak te anon chhuaka ani chu es hei thala in khoma mai ngai lo mo engkima atel vek te antia kha anti kop thei ti kha achang ani an mani khan an zir phot chuan chu mishing hian kan ziranga ya YMA wangai san lo lutuk wanga ka tel pe lo ti wanga lekha pozir lem chang lawa in om me te kha om thei thawa thalaya tel pe chang lo lekha zir pe chang lo te po kha om thei tho ti kop thei kha kan om thei ama ero chu mishing khan kan zira achin to kan sha chuanin engkim hi akal kop tir vek theini in ka sha chuan ko shan le khawtlang kan sei lai chuanin nangma hi I omna a ko shan emo khawtlanga enge I inman dan chin ni han sai sak le zoi lo tuna hianin chu zolnuam college ka thoban chu zolnuam khwa om ta kan sha dan tur chuan mamit thilar ve a mamit thanga te hiani ta kan khobul luka chuanin enge boundary Tripura le Assam boundary oma ni khata hianin ram pathuma kan kal theini chu Assam heta ramate Tripura changcha Manipur te pola hnaya engkim hi hnaya ni chuan zolnuama khanin hei salvation kan ni wang han zolnuam kora kan loya tuna hianin assistant kor cadet guardian ni ta kor cadet ta khanin kumina chang khanin kan omboka chuan tun khan hi chung phei ka chu hei tuna hian anit boka April le May tha kha chokidar kan ti boka oi inkhom kha tam lut tuka inkhom zonga kan inkhom biala ma khanin no pangte ti khan inkhom bana biakin kan ti fai kan khar hong ka tyang zong te kan han boy pui tun lai phei chu hei kan boy ve lut tuka moron ho chho po hin tha shun omang reng lut tuk khati khanin ko shana ti khan I in mang research be chungin thil ron chang ta em chu ituma I changa chanin hei khangpo khan ati boy lo che ani dona chu hei en ton plak na em ni in ka sha a chan future plan kan zot le chenga khata khanin hei nupui pasal nei chungchang ate khang te kha enge future plan shim college tu na I thoka ti khan la tho zel I tu mem enge khang min han sei sakle la keima bi ka he chuanin tuna ka thona khu ka du khop meya hei ashan pa mundang hanzon le pakha han tum ka nei chuang lawa manjana ka ni thau lo le por MCS te his ti vela ten ti khanin min han engnaw office sa thud reng ka pe lo lom ka tia no pangzir ti hi nuam hi ka ti lu tu ka keima bi khanin college chai chuan tho chun zom zel hi chu katuma ma sengin hei future plan han tia khanin thil hanjir chun zom chang deu te chu ka neya
englo tuna han ignua MA sociology ka tipa mek boka chuanin hei til chungchang certificate course te neu exam tur te kala nei ve nuala pathianin remati chuan damte om chuanin sociology ate po chuanin Ph.D ti ha ka chak lu tu ni chuan ti tak ro wa kha chuanin ti thei ka chuanin nge double Ph.D han ni ve te ha ka chak ve shim shima ka kha thei ta ni chuanin kala tum pui khop mai e o chuta MA sociology te chu o PhD lo ti nge la ka ti a chuanin heta YMA lama lut le lo kila YMA lama hei tuna I omna veng Tuikual South ta emo khuta zol nom lama te po isul nu ni shil thayam hey keima hi timeyang class 12 khen khachu same posa kan lu wang khanin kan no panai deu khachan YMA khan kan la in mang phalo ta ni chuanin YMA kan in man phak tak tak khanin BA kha kan lo zir to ta mundanga vairama te kan lo om ta de ita a kan ron ho tamber khachu October le December avel ba khan ni lo ta a chuan hei kaushal lama hi chuanin thei pa to pi chang kan lo in mang be a heta salvation kan lo ni wang khanin enge thil neu newa te chuan min lo ruat ve YMA atak khi chuanin chutianga han in soi vak tur hi kan nei lawa OB han ni na emo committee member han ni na chan chu hun kan nei lo ti me ang hun kha kan nei thei lawa ni chuanin MA nita in ka sha a hun ani akum tak kha ka shelo 2016 na mo 17 ve khania YMA zai pola han kan tel ve nge to a Tuikual South YMA zai pola kan zir ve na sal tuk zana te paarong ate hawin zawremate amah ite ti vel mali ti khan tel bokin ka sha YMA zai pol ang khan kan no t-shirt te po kala nei kala da charenga radio te khan recording kan han nei ve thap to a khatianga te khan hei hun kan neya min ruat na nga hi chuanin kan ti thotling ve zela no ho changa manrem chan chang te chuan khorina te po han kal ve te po chu kan neya kalasha deng chu helai kan in chen omlo ka hanin mithin om khanin tlai warzana hanin lachang khakawa soi ve top to a khatianga te po khan hei thil haute te anga khachuanin katel ve neu ma sengin chu aizola han kom tam lo ke ma bi khi helama ka ombo reng ta ka wang khanin le na ka nei ma boxi ati me yang khatianga khanin tu ang thanin a in man thei raw ani ber chu ole chuan heta zona dot le a kal lenga I chung te hian izir na lama hian an joy om tha che em oi an phur lut tuk zok ka chung te hi chu an fel ve na ra chu zir na shim shima hianin min support tha thei lut tuka kan no panra hianin anu hianin typewriter ang chi kha kol thina mo chuan office mi hi ron hona enge question zong kan than tur hianin a type chuak veka kan unaw hi copy ni vel tal hi type je a chuanin kan chang chuak vek zelani kan zir lai zong kha kan chang chuak veka chuanin amah hana check le veka exam do na ni chumo a check veka chuan adik lo ho khamin chan non tir le vek zelani ti khanin min ngai to lut tuka kan zir chun zom tura shim hian eng har sat na ma hi kan to lo phani ber hian ka sha tuna te po hei research journey a hanin poisa se na ngai nem lu tukani dik ta ka soi chuanin amingin lo kan lo nei ve a ma sengin hei tuna rusa te chu kan lo shela mai the lo hi a regular lo ve tho hei sarkar lo angpa ga in contract te he ta angchi ni wang hianin ron lu mi a lo chang te ti khanin enge mo thut anga te khatianga po khanin engma soisel hi om ngai lo kanin pui tlang veka zirna lama phe chamin phur pui tu tuna po anma ni hianin hei nuam ti berbera hian an chang ti beng an phur lu tu kha ke ai po khanin an nuam kha no ti zo kan lo phur zok di ber hian ka sia chungte supportive tau ineya ha kha bak ka lu kha lawang chuan hei kan zona in zo dan hi ten he akal kwal char tuna kan zole tur hi hei thil ingai dan ani dona sarkar na thok kher lo hian tu lai chalai te hianin zon na tlak dang hei zon na tlak na dang a omin isha em sarkar na ti po hianin Mizoram hi kan lo pok zela thil ka sha reng chu kan professor pakhat MA kan kalain mo Mizoram
Mizoram hian hi nuam an ti lutuka vairama hian sarkar hna tam lutuk sarkar hna ti khan Mizoram vekin tuma Mizoram nuamin ti lutuka vairama sarkar hna zukdir ro sarkar hna hi tam lutuk hi ti thina ST tan phei chuan sarkar hna hi tam lutuk ani chu thalai te hian sarkar hna tho kan chak chuanin Mizoram lo te hi kan chak ve te nga in ka sia Mizoram hi nuam kan ti lutuk awang hianin chuan adota chuanin sarkar hna thok kher lo po hian zon na tlak chu atam lutuk ama ero chu mishingina mamo ber chu te reina hi amamo in ka sia amania po thalai zirlai kalakna khanin enge entrepreneurship lampang kha awma zon na lampang kha khata khanin aron soi ber le ke ma pona dikkat chu te re pe na ani lo chuanin sarkar hna kan ba em lo ani chuanin mani a intun din kan tum chuanin kan ti re pe ya kan tor chelanga ya kan tum ru angai bok ni in ka sia chu Kolkata ka zir thin chu ama po hyang ka soi china Kolkata ka zir lai chuanin kan college ka konga hianin coconut zwar hi mani chumo coconut tui hi zwar china cheng so minatya jing tin hi ka in phei china ni he kalpa hian anu chu 2016 a khani chu 2011 bela kan zir zo to ta BA te khachu MA kan zo to nu 16 a dei ni chu Kolkata kan chu kal le khan college a khanin certificate zugla turin khapa tho khalo lo min lo la sia ni chu ape zia chu coconut zwar char khan lo in lo char a khang te kha mizawa kha chuan tu ma khang kan pe do lo ni hian ka shi china cha hi chuanin so ahlok zok ti a vakal nga zung pe hi kan ni atu hi kan ni wang hanin te re pe hi ngai don hian ka shel tu sarkar na kan thok pe lo ro ani chuanin tumru na ti takzet na le te re pe na khangai ni in ka sia chuanin ka so chak le deuh pakhat chu college a in han thok ta chuanin an final year an zawa BA result a ron chhuaka BSc te chuan khata khan hei khami an zo to khan hei chalai tam tak hi kal chhun zom leina shelo hian oma hei option hi awang hi an china chuta chuan coaching kal le top emo master zom kha khai khatyang ang thil option dang shelo hi kan tamani chu he khang tetan khan enge he min han shil du te hi ne hei hi chu ani na taka chuanin line khat lu tuka kan kalwang hin ani china ka soi tuang deuh khanin thian ten an ti anga kan omve top bang hi ni in ka sia an thian pa in post science ti ka wanga lo la ve top a thian pa bula om du wanga post science thu ve char tuina nei mya lo ma sengin zir zo ve thak kha om ta ni chuan an zir zo cha enge ka ti chunjom don ti chunjom ngei na kal kong kha she to lo shim than chu a thian pa kha chuan tum nei ra ni na lo zira post science ka ziranga he ka ti chunjom manga atia ti khan akal vele pe tak si lawa khata khanin line hi ti sang hi atam lu tuka tuna po hemi NEP a hianin abik takin enge general line kan ti lo ti mayang music te arts te dancing te MZD wa te khwanin tuna hianin dance instructor post hi ala all char ani music te sports te ti khanin vai hlir hianin an ron lua khata heng te hi kal te hi inge a omti te hi kan in chhar zawa kan shat be hi ngai ka tia mizo thalai tam tak han chan te nan ti wanga kan ti le lutuk awang hianin option a kha kan va shet talawa a omem ti po kan shelawa kan tuina zonga khanin kaltum lawin chan te bula om thei chuan ti angin mo Mizoram anu te bula apa te bula ka om thei lom ti ang ringot awang khanin inge nuam kan ti lutuk ti meyang khamia khan option tam taki a om nem lutuk hei tuna te po smartphone kan nei veka han en kwal tur hi atam lutuk option hi min shil tu tur emo YouTube pa te po en pe chuan zon pe chuan a om reng kha ke manin kan zon chwa in kan va en pe in emo athiam te hin om ve a nge zo career solution ti lo po tuna hianin pakhat group a han miron ringot the career helpline ti hi nya mizo siam thawanya chung te po chuanin enge milo enge counseling class te apithei renga chumi option chu a om ti te khang kha atam lut tuka thalai te hianin hoizau le shet ila ti in ka cha do ni chu he ani na taka chon kan hoizau lo ma kan hoina hi azim lut tuka hilai che ver ringota hianin kan hoinin ka sha hoizau ila chu zir tur hi atam lut tuka na mungal thei na tur mo BA an zo na lo ina mo ngal ang ti te po hi ala oma tu na hian om don chau boka
hang kha I hoi zau le ina ma ni tumna chante na ti ve ang lo ti ve ro an ti wang ni wat newa I ke man hei ka zir cha ga lom ti kal sang na ngam kha ni kha ngai nin ka siang ole chuan hey BA zo bok kha kal sei lenga BA hey an han zo ta chuan coaching kala competitive exam pe pe du te an lo om ta ni I hey khami te tan I chung hau tan chuanin I master kal chhun zom kal zo a coaching kal le hey khatiang ang te hey I enge I suggest ber khanga khanin ka kema bi ka chuan ti me yang adik beria ka tilawa ama ero chu I competitive line kan kal du ro ani chuanin bi ezo a in concentrate ngal top hi a tha ka tia in khung ngal tar mai je khatianga an kal du ro ani ka chuan masters te hi chu tuna po MZE wa te po distance motin zir the dam takaron to a ignu te hi thil thalu tukanya I achat lo na omya lo mani in zir pe angai lu tuk thaw pa pass ve to khanin enge zir lo tup khanina pass thei chuang lo ani dik taka soi chuanin I distance motive hmun hiam to le tuna po sarkari na tam the angber hi distance kalpui hi atuma online mo ta kalpui hi tum thawa I in concentrate thil pakhata kal don chuan pakhata khan bakal top kha athani in kasha master sakal do ni chuan masters sakal lo se ni lo competitive patum ni chuan BA zo tang khan competitive ti se allow tui ta vya wa na te lo huma allow ti chang le ni chuan master che chu zir chun zom dan tu kong kha atam lu tuk zo alom om se mai chuan kan zo na top lampang lo thleng to a I academics lam I thlan chan kan zo le dei chenga chuan hey inline ang academician ni ve tum te tan ni experience changa I cha du than ka nei lo than ka nei lo chu ke ma ha enge alai na han min no lut ani do ber ba yang chu ka je ka so ka kan ti tu khanin education hi zero ate enge ni ha ka shalo shi background ha ka nei lo mo chuan BA ti khanga hankal chawa enge kan kal chau je na kha chuan u ten chu ti ro an tia kan han ti chau je la than chan hi ka nei mi alawani I ikfai kan interview don po khanin ti ve mei kan ti ve chin ti ang na lo om si a kan tia kan han interview ve chin kha ani ta a pathian zara kan lo tling tat lawanya I ashan pa a ba advice tu kan nei mi ala ma ero chu I tuna ni china tun tukam izona masa se ane na in zo zui deu khanin I academician emmo ke ma line ang mo zirti tu line kan kal du ro ani chuanin enge achula enge ngai ti khaba she changila khamilam panga khanin batin zone halin bakal chat ila atha ka tia tu na te po I kan chante pakhat te mayang BA ta zirzawa MA an tilea MA an zirzawa BA ta nau ti to thause MA tan til khan le khazir reng khan hunan manga na ka mu hlei theilo an tilea to pa I pakhata chau khan in concentrate si lo khan ti khan an kwa ka ti mayang he ange an ma ni ka va soi sel na lampang ni lavin I thil pakhat kan tuma khan changila chu ke po khatum lo ke ma kha chu kalut deu top ama ero chu lo lut ve dun omte ani chuan hetiang lai na hianin Ph.D chu nge ni to tu na han UGC guideline changa khanin Ph.D nge kha ngai to wangin Ph.D anti ni pon in concentrate takin hei ril ru le ti tak zet pe in ti se zo ma se chhuak ma se athiam na le tumru na hi chu na hi awang lo na hi omreng antling ve me hetianga enge soi se la na wang ti chin hi chu enge vatum tak lo ni hang ka she ve chin chang hi chuan mo chu academician a chuanin enge vakal don ro chuan ma ni re ru le ti tak zet kha ba pek lo kha tha ka ti ale chuan zona top beratan chalai te ta na enge fui na tur I fui du na I soi du zonga piang han sai le la ai soi tur chu ka nga lut tu ka chalai te abi ka phei chuanin he I tunlai ko vela phone kan khoi na salut tu khi kan boy na perania college ha po I phone hi kan mang na sal tu kan khoi na salut tu ka enge khami culture hi ade don chuang lawa ama ero chu kan man thiam kan jirangai ni in ka sha atunlai chalai abik takin
engkim hi phone atang hianin ati thei to a mo engkim tak set zet hi kan ma mo ang zong zong hi kan phone hianin min ti sak vek the internet kan nei tha chuang kan phone atang engkim ati theya chuta chuanin kan man thiam phot chuanin khi ta han om thei sap hoina an education a an don ang level phakop hianin education va don tur hi kan phone atang hianin omani ka ti ve ta kan man thiam na na chuanin hei AI te po hi AI chuti khathi azatir AI fe kamang ti te alo omta a ma sengin thil zirnan te mangjok ta ila ke mani khan I enge than chhuanawm mo tuna kan Mizoram kan boina ber chu English hi ani in ka sia a kan no pangte po ni thawa sap chung in thiam lo ni kha hi ka ti top zel hei an ma ni mu sit na lampang ni lovin I sap chung hi thiam ula chu thil har sa hi om lo sin hi ka ti china chan chu kan zirna zongzong a sap chung in kan in zir tir veka material zongzong note zongzong exam zongzong sap chung in kan exam a mani deu pe chu kan naw hianin alung oi lo lutuka I entrance exam enge mani a pe ka khanin hindi a chan the china oma abang zong kha chu hindi le english a engkim hi ani vek ani baya hi chuanin hindi han an chang the me an mani own language in mo mizo hi chuanin mizo wa chan the kha kan nei me lo mizo ti lo kha chu khatianga te khanin sap chung kha kan lo thiam kan ma mo lu tu ka thiam kha I YouTube pa te ta Instagram te po eng po a hianin en na tur om vek sap chung wa zir na kha eng kim hi kan phone a hian a om vek kha mangchang kai thiam ila kan phone na kan smartphone kha enge games khelnan te thil hau me mo thalang nan rigot te khan mang lawin ti meyang I le khazir nan tak tak kan man thiam chuanin kan man tang kai thiam chuanin thil la om deuh tur ania chu wa chuanin le khazir nan te ke mani mat son nan mang thiamila chu phone kan khoi reng to don thawa phone hi kan hum reng don thawa chu wang chuanin kan thil hum reng tur kan khoi reng tur kha man tang kai dan thiam kha ziranga in ka sia alom om khop mai hey I experiences soite is thil zir dan te de tuna fuina thumin min soi sakte khang te kha chalai te ba ka nu le pa te thlengin lokna a omdona a kan lom hle ani zan ina I hun chat tak min pe a boy don ti kan sha a chu takara ke ni a hun cha bin pe a kan lom hle ni ke po ka lob lu tu ke ole khati zong kha tunjum Thlirzauna kan thlir ho the chu ani a Tuikual South Branch YMA Information Publicity and Documentation Subcommittee ten lom thu kan soye ale peka kanin mule cheu don nia